namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namdita Carola inyimpi of course linga vuya kambe ya Lavender na Manyangatsi the Khomisa. So kudlaka yena manje. Ya mga mahleketa previously ayize ku endla video la Lavender of course akombisini ku la khomisa Manyangatsi the Khomisa. Mga mahleketa sweswo however save kambe before save kambe. So kudlaka yena kuna post leyi Manyangatsi a ka fika yi posta obviously ka Xitsonga music promotion la kha kombisa ku hayi Lavender i le ku trendeni laha a nga ku nozeliweni ma yi kuma na mhaka leyiwa. Unfortunately I don't really know the content of this video. N'we mi tsakela ku ya mi ya vona, you can go there and watch it, okay. And then the same post of course or a similar post i tlhela a yi posta na le ka personal account ya yena kwalano. As you can see kwalano lava ngo a nozeleriwa ku va a kota ku endla yini a twisa boyfriend ya yena ku vava ma yi kuma na mhaka leyiwa. Okay, so swi komba ku swi kha swi bahuwa swinene ku hi vona na va maye vava la na vona ku hi these screenshots here va ri karhi va kombela ku senderiwa that video Manyangatsi the Khomisa. As you can see na kwala ka screenshot xi nga kwalano, okay. Loko hi suka la i tlha a posta swin'wana kha compare na nhwini walowu nga kwala ni n'wi n'wi tiva. So ku suka la hi kona la Lavender a nga fika a endla live video. This live video hi kona la na Manyangatsi a nga fika a katsiwa kona. So lucky enough Manyangatsi i endlini cut and join ku vula ka ka tshinya vantshwa ya clip. As you can see kwalano laha Lavender a ri karhi a n'wi threaten, so hi ta zama ku yi vekela hi zama ku yi khatakata laha ku yi nga vi that bad ku yi na nhlamba ngopfu. Na wena Manyangatsi nga diri dida ba Manyangatsi at the toilet hela, okay. Loko tlhavetela mukwana lo so la ka mukwana la ni kombisa ku di la ku tlhava Manyangatsi ti balls ma yi kuma mhaka leyi. Untivo wena ta kuma siku rin'wana, your days are numbered. Ta kuma siku rin'wana fana boys wena Manyangatsi ta kuma seka ni fana ni rila mhaku ni poste video liya ya Mzu's fave Makhosh. Mhaka ta helelangi la because i tlhela a hi kombisa no i senderiwe na message on WhatsApp hi Lavender la, so hi ta zama no va hi endla cut and join obviously. Mina tsakisa valala va mina na loko kumekeni munhu a loko fostela a ku kume a ku nyike video liya, why wena u nga rhanga n'wi vutisa ku for what good reason, what are you gaining ka ku va u posta hi mina la ka Facebook u tsala u posta. Then from there she continued of course a va kha a rhungetela mhani wa Manyangatsi na bava Manyangatsi. And then of course a rhungetela the whole family ya ka Manyangatsi as a whole. So hey areds so mhaka leyi leswi yi nga ku confuseni hi xona la i ku previously Manyangatsi a vi a delete ti-video ta Lavender ma yi kumela na mhaka leyi after loko a promise ku la ku khomisiwa. So mini lo hlamala Manyangatsi se all of a sudden se i vuyini again eka ku posta ti-videos ta Lavender. So areds mhani a na ha la ku yimelela munhu ro sungula ni swi twisa ku yes Manyangatsi must apologize, but now hikuva i yo vuya kambe sweswo hayi areds mhani a yi ngheni i ta ti vonela hi Manyangatsi ku swi endlisa ku yini ra. Loko n'wansati wa gangisiwa un'wana na un'wana o tikhoma, n'wansati wa gangisiwa un'wana na un'wana o tikhoma, na hina va hi rhandza mpela vavasati ha tikhoma hikuva ni tatana wa ndyangu no fanela ku tikhoma. Loko na hina va hi khwenuta van'wana vavasati ha tikhoma, loko hikuva ni tatana wa ndyangu no fanela ku tikhoma o tikhoma.